Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal i u moj novi video. Iskreno jako mi je čudno sada kada ovo izgovorim, pošto je prošlo 10-11 mjeseci kada sam posljednji put snimila video. Nadam se da ste svi dobro i da sada negdje uživate na odmoru, pošto ja ovo snimam u avgustu. I hvala vam puno što je brojka ostala ista na mom YouTube kanalu što se tiče broja pretplatnika. Čak sam dobila i još 2-3 pratioca više, iako nisam snimala, kao što rekoh, negdje od oktobra na ovaj, čini mi se da je prošlo evo već nekih 10 mjeseci. Ako sam malo pogubljena u ovom videu, ne zamerite mi, pošto mi je sve jako čudno da ponovo onako sedim i samo pričam sa kamerom i treba mi malo vremena da se naviknem i da ponovo uđem u neku rutinu i da se totalno opustim. Ovaj video će biti eto čisto onako malo da popričam sa vama, pošto jako dugo nisam snimala i želim sa vama da podelim gdje sam bila, šta sam radila i šta se to dešavalo kod nas sve ovo vreme. Tako da eto, ovo će biti neki, da kažem, uvodni video, a nadam se da ću u narednom periodu biti dosta redovnija i da više neću praviti ovako dugačke pauze. I u planu imam da izbacim nekoliko tematskih videa i nadam se da ću između tih tematskih uspjeti da izbacim i neki vlog. Vlogovi su nešto što mi je najlakše za snimanje, zato što onako uzmem kameru i snimim se što radim u toku dana, ako idem negdje ili ako sam samo kod kuće, snimim šta spremam da jedem i tako dalje. Kad moram da snimam ovako neki tematski video, to mi uzme baš dosta vremena dok se ja pripremim. Obično tad zakucam i ne mogu da sastavim jednu rečenicu i onda moram se da ponavljam i tako dalje. Ali o tom potom, prvo je da završim ovaj video pa ćemo mi lako preći na ostala videa. Pa da krenemo od početka. Prva onako neka bitnija stvar koja se promenila u našim životima od posljednjeg videa jeste da smo se preselili. Možda i primećujete da sam u novom stanu, da je sve oko mene malo drugačije, tačnije ova pozadina za snimanje i ostalo. Naime, mi smo znali da ćemo se seliti već negdje u avgustu, septembru i znali smo da ćemo se preseliti u ovaj stan. Ne znam, baš nisam sigurna da li sam to spomenula u nekom od prethodnih videa koje sam izbacivala, ali ako nisam, evo, nisu da vam kažem, u decembru smo se uselili u ovaj stan i to je bio onako prvi veliki korak koji se desio pre nove godine, a pre toga mjesec dana ranije recimo i Ivan i ja smo doneli, da kažem, jedan veći korak. Do duše za Ivana je to bio malo, da kažem, veći potez nego za mene. Naime, i Ivan i ja smo dali otkaz na poslu gdje smo radili. Ja sam radila svega nekoliko mjeseci. Ivan je radio u toj firmi kao šef za IT, kako već to da objasnim, godinama i doneo odluku da jednostavno prestane da radi taj posao, pošto ga više nije ispunjavao, nije bio zadovoljan u smislu što se tiče plate, što se tiče svega posla, kao posla sve bilo super, ali jednostavno se on više nije osjećao zadovoljno, nije bio srećan, nije imao neku motivaciju da napravi i tako dalje, već je želeo da otvori nešto svoje. Tu istu želju sam imala i ja, međutim, desilo se nešto što ću vam tek sad ispričati, ali sve u svemu, evo 8 mjeseci kasnije Ivan ima svoju firmu koja, hvala Bogu, super ide, iako je, da kažem, još uvijek početak. Znate da je sve što se pokrene na početku ide malo teže i da svu energiju i svu snagu usmerite u novi početak, u nešto novo što gradite, tako da verujem da će ispasti super. Za sada ide sve kako treba i eto, to je jedna od bitnijih, da kažem, opet promjena u našem životu. A zašto ja nešto svoje nisam pokrenula je razlog zato što sam ostala u drugom stanju, kao što možete i da vidite. Tačnije, kada smo se preselili ovdje, što je bilo u decembru, nekih mjesec dana nakon toga, u januaru sam ja saznala da sam ostala u drugom stanju, tako da je to onako jedna najveća stvar koja nam se desila i najlepša početkom nove godine. O svemu tome, ako vas bude zanimalo, mogu da snimim neki tematski video o trudnoći, prvi, drugi, treći trimestar i sve ostalo, kako sam saznala da sam trudna i tako dalje. Naravno, to ću vam sve snimiti ako vas bude zanimalo u nekim odvojenim videima. Ovdje želim samo s vama da podelim što se to novo dešavalo kod nas. Tako da eto, to su neke 3 najbitnije stvari koje sam željela da podelim sa vama i razlog između ostalog zašto me nije bilo i zašto nisam snimala. Prvo, dok sam naselila, bilo je malo haotično. Imam snimljene vlogove selidbe, ali ih nikada nisam izbacila zato što, eto, ne znam ni ja, da me pitate sad iskreno, nikad ih nisam dovršila i nikad ih nisam editovala, tako da su ostali tu na nekoj kartici i propašće, ali mi je ostala lepo uspomena, dobro što sam to snimila. I eto, malo sam se fokusirala na sebe, na novo stanje, na sređivanje ovog ovdje stana i na neke druge stvari koje su bile, da kažem,
bitnije u tom trenutku. Željela sam da maksimalno uživam u ovoj trudnoći, da se maksimalno posvetim svemu, jer je naravno sve ovo novo za nas, kako za mene, tako i za Ivana. I eto, to je razlog, da kažem, neki najveći zašto me nije bilo i zašto nisam snimala. Evo sad sam se odlučila, kad sam već 35. nedelja, da sednem i da snimim video i da se onako ispričam s vama, baš sam se uželjela snimanja, jer kao što znate, YouTube je moj hobi i isključivo samo hobi, dakle ja od ovog niti zarađujem, niti imam neke koristi, u smislu kao nije mi posao, nije nešto od čega živim, preživljavam i tako dalje. Tako da onog trenutka kada sam osjetila da me ovo malo guši, u smislu da joj, sad moram da snimim video, nisam dugo izbacivala, osjećam neku, da kažem, krivicu ili tako nešto, odlučila sam da stavim pauzu, da uživam u svemu novom što mi se dešava i onda kada osjetim da sam spremna, ponovo se vratim i snimim video kao što to sada radim. Tako da se nadam da me razumete zašto me nije bilo i nadam se da ćemo se od danas lepo družiti, a ja što mlatim ovako rukama, nikom ništa, ne znam šta mi je, valjda nervoza ili šta već. I eto, to vam je manje više to. Neću više da davim u ovom videu. Pišite mi kako ste, šta radite, šta ima novo kod vas. Da li ima možda trudnica koje me prate, trenutno to me baš živo zanima, pošto sam ja ovih dana na TikToku, na YouTubeu, na kanalima devojaka koje su u drugom stanju. Trenutno pratim Jelenu i Amnu Hankić koje su mi onako super i volim baš da gledam njihov sadržaj. To su, eto, da kažem, nove dve devojke koje sam otkrila i koje mi baš prijaju. I tako uživam, da kažem, u ovim danima i u pripremama bebi sobe. Također ću vam malo u nekom vlogu baciti i opremanje bebi sobe i tako svašta nešto imam u planu da snimam. Inače, mislim da ću ovaj video da vam objavim tek kada se porodim. Mada ne znam, možda se predomislim pa objavim ranije, ali iskreno se nadam da će to biti kada se porodim i da dok vi gledate ovaj video ja uspavljujem i nunom svoje dete. Tako da eto, to su manje više neke informacije koje sam željela da podijelim sa vama. Svakako imam u planu da vam snimim jedan tematski video vezano za trudnoću, zato što smo prošli neke ne tako lepe stvari, ne našom krivicom, tako da želim da podelim naše iskustvo sa drugim, da kažem, parovima ili sa ženama koje trenutno prolaze kroz istu ili sličnu situaciju i nadam se da će to naše iskustvo možda nekome pomoći. Za sad je da kucnem, nemam gdje da kucnem u drvo, hvala Bogu, sve kako treba. I vjerovatno neko ko me prati na Instagramu već i zna za trudnoću i tako dalje. Inače, koga zanima, to vam mislim nisam ni rekla, nosim dečaka. I jako se radujem svemu što dolazi, sve to nešto novo za mene i nadam se da ću se snaći ok i da će sve proći na kraju kako treba. I eto, ne znam šta bih vam više rekla, ne želim da se ponavljam, a to radim baš dosta u posljednje vrijeme, vjerovatno trudnički hormoni, mozak, šta već. Zaboravljam bukvalno u sekundi da sam nešto rekla i to ponovim jedno 10 puta, tako da to ne bih uradila, bolje da sada prestanem da blebećem. I hvala vam što ste tu, što me gledate, što me pratite. Ako ste novi, subscribe se na moj kanal. I ako imate neko pitanje za mene, ako imate neke ideje što želite da vam snimam, ako imate neka pitanja vezano za trudnoću, ako vas bilo što zanima, slobodno dole ostavite u komentarima i ja ću u nekom od narednih videa već odgovoriti na sva ta pitanja i ubaciti vjerovatno u sklopu nekog narednog videa. I eto, to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Iskreno se nadam da ste uživali i to je to. Ljubim vas i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao! Pravim ti kosu na čelo. Vidiš, trucle tvoje od nogu, pogledaj ovo. To je od mačke. To su tvoje noge ostale. Ne možeš tako. Nekako sam predebela u ovom, zar ne? Ljubavi imaš trudnoćki stomak. Ko mi sad piše? Pobogu, snimam, Vesna.